amasan hi YouTube channel video se na bonun che bai tu hin inampi movement hi ubeni khong sajin annalasa happy he ni he ling sangin he neng ka di zoi ti to tam ti chom chan holi mutin ei mi te hi part sort lai panin nampi lungtup gamtu ma ki vai hom ding ei le ki vai hom ding ei ma gama ei ma man ki vai hom ding ti hi ina che pi win kum so ta kum sau ta na hitan ahin la tu ni sanin imacha achievement hi chan akilung tai hi che ki mutai ti ding hi sei thei khat chaum nai lo to ben om na lai jin thal choi ho jong movement lungtup mol su na ding lang nai che sangin amo ki khen che han mo che zo bang bin iti chun nampi lungtup ki che nei loin hin ho ki mangjingin abang kom le lungtup khat ai wanga lungtup ki banglo ti dham na chung langa ten zogam noi langa ten kukilen akala ten zalen gam tivel itin movement lungtup inei the povin abang kom le state idevin state de to bangin ithum jivin abang kom le ut de to bangin ithum jivin abang kom le greater mizoram to mizo peace accord dongji ja mizoram umding greater mizoram umding ti holoi in isikom kala independent country de zo akyum veven iti chon nampi kilung to na omlovin adin hit tu raidin munin veleu han suspension of operation su group de talks in even su group talks jong hi extension ho hi ngal lo wale adang hi iti phale ipian sedu hamti kan follow kana bolzing in kana vezing in kana ngai tha jing in hi le haidunga yesanten hayeng ti chu mi te hayeng to bang ahung bang beb jin iti phale ipian seido diu ham ipi hungum di ham ti gel thei sei thei kinga na thei hi ji po nei abanin lungtup kiche inei thei lo hi aboi le jengin ipi pen tai tu boham na tu amasanga episode masanga kana sei bangin 1920 kuma Jewish miten Jerusalem le Jafna khopia ki phinna na sata ananeva homeland ne pevin Balfour agreement dungzuin homeland ne pevin tia ki phinna anane laita ba arab miten attack ana bol jeva ichapan a movement un na sata hung hana dahagana kiti thinoi lenta hata hin phu do chito banga hi emite hin hitobang dinmun ipi pen chet kichi ta dinmun kichi ta lungtup kyo lhana khadve ki holding soi kaiding hiji hitai nampi lungtup hiji tilo adangum ta loading hiji hi chepi ding hitai thi jana lungtup molso ka sia hi chepi ding tai hi thailo to ben kamun nam new sa ki jong le su talks ine da dingwa ai lawa le government to talks ine na dingwa party ni na ki henin party ni la jong sub aum kinin Indian constitution to bagi se dile article 1 clause 5 sub clause ti to hin ta ngum phal hen thil hi ki che thelo hin inam pilung to hi itiam khana public consultation neja gel tha the ham kipat tha the ham abul kho the ham foundation ki che ta lungtup ne ya hi zo tieng le aban na to machal the ham machal pat the ham ti hi gel kham thing se to ben ka gelin aji chu if there is a will there is a way mo ti thelo hi tu lai khang hi will in ya jong le away the chi ham thelo chi ham ti hadomen kaniaw la ya ton na khana ki sei to bangin chapang khan hi na hin khwan ne mi life pe ham mutila I want to become the president of USA amotin to bang hi lungtubam le the ti ding a jong chu ha ipiam khana miracle hongum le bang thu chomin ten ha sajep by mo by thua mo by lam da mo thelo chi to bang hin abanin keima kana mu danin inam lam kai teu hi
hal khat hi ipiti sidam na chip zebom chip chep chip aji chu ke ma experience danin hin sei mai lang emite namlam kaite adin thal choi lo ho hi a thlep tha nom alome tin military circle ahum itena ki seizin aji chu ke ma man jong lemate area le khopum area kanom la kan experience chui le emite kho khanai chia ipiam khat bowling khat ipiam khano male lam kai lu bo pen house pu ai lawa le lam kai len te om lawa jong le anoya hon sa ken ka bol hi jeng chu ken ka bol la akibol hi jeng ti hi kanazamun jin nagate kunga hi le nagate sar ama umpun ama umphale bolute ken mu puna khamola thelowe ti hi emite le nagate ikhi naw kanamu dan hin tisun emite hi hoi lai muna ipi seiding lam kai khat hin dola ichan bol loading iti phali pi bol loading ti hi I hen naw hla samjep ham ti khat ka sei nom aji chu manipura military army officer hu posting ho ama ho to hin namlam kai middle level lam kai ti thamna ama loi zuwa don khom phanu le ai lowale zuwa ga thum phanu le over a drinks sei mo changa sei jivin I chwa pan jong thil nam pia dinga I chan ham khat no phana aum theji hi ti jong ka sei no me aban le to na to bangan ki sei thuta la hi thing hlang langa phat masang lai phanin kiel na sata na lungin ne le cha na ha sain cha chu kholen ta khana house pan dc pa ko ma anjang beg za khada thumi ne le dc pan beg so ma pen di jona ma ama jong alung ge thi an nom lo ten hiding dan hin phat chom khat jovin thal khat thi nang single barrel khat aki cho nomin ama jong lam ka hungin dc pa ko ma chon teng license ahung thumin dc pa jong lung hang themin ipi nei musit na lom loma teng license na thum ham teng ipidin ti ham teng hoya teng ki chongai ham tele how suppose jong sir masang lain ka howa ni le cha ha satain kaum vin kiela hungin an chang beg zakhat kan thum le beg som ni pen to jong hi single barrel khat ka chonom hin teng license hin thum leng single barrel chan be ni pi de ham pia teng license kan thume ti to banga ko emite hi ilung tu mo hi ai lowale mizo te to banga zalian gam independent country ai lowan nagate to banga independent country gam tum india gam jong hilo india pana pot to gam tum khat ka kisem nom be tiwa o hitilom loma movement ni wal he yo tcb ke labo 6 schedule be ke labo in ti thedu ham ti jong abang kom le gel kham thing set khat nai jong a hin ti chun ai wangin ita sangta lungtub lienta gania ine ya le hi sa neu zo mu te di ti nai lovin ki cheta nampi ki ho to nampi lungkhat puwa aneu alien ke poina party koima aduda ti chom lowa nampi lungtub khat sa ding hi nampi lungtub chu lam chom choma gal sa ding thal choya gal sat political level a gal sat ngo level a gal sat ai lowale student level ke poi na to na chom level ke poi na ite hi gali hin san wale nampi lungtub hi ki mol so ba ding hi lungtub alet zia aneu ki buding hi chom poi ti jong ka sei no me abanin emite ilungge lo khat ai lowale preconceived idea ti damna arm struggle arm movement a success na di mo thui lo hi bailam lo hi itiam khana america cia te ai lo le israel te mossad ti hovelin gu thiman na satain ki thopi de hi lo ngala len arm movement ki ti hi india tu ni chana a success anom nai be lo hi am ho arm movement a bolvin as a success an hi ve ti ding
tu sana nai lo he aji chu arm movement kiti hi just a means arm struggle is just a means to political talks to a political situation arm movement na sata bol jewin hi chi amudo ve ti di khat chaum lo hi tun u ke ni te hi velo hen itilai pana indian india in independence ana mu masanga pana movement ana pan wedan tuni chana ipm mo ham tuni chani pi mo vem ki khentel wa to hi final concluding framework agreements and gezong finalize hi thei nai lo hin acho okay alang khan hin state a move ti thei ai ba state chuile amo a population to ipp to ita geographical location dung zu ya congenial na geographical location akito chit kha ja jong state an mu jong a hin state amu wang bin ukeng ne te kati chu manipura te lowa to state ne te hi akitu jong hi de puvin nagaland so jong ki khentel na satau min twin sanglang hoi nagaland aum apumum nom kit povin twin sang hi masanga pan in jong a chombia na ki vai ho hin itihin ama ho jong hita kipun hom theilo sa kipun hom even arm struggle hi ukeni ta pana jong mu the hin aban le e santia pana jong e santia arm struggle chu ana sat dan chu masang lai kanyaw lai jong kan he na hin UNLF le PLA te hung ha lai ba hi almost parallel government to bangana bol we iti chun arm struggle hi success thelo ding ai ti ja hi mipi movement nei ding abale mipi movement jong tua thal choi hon ning lang khat ning choma sai choma abol the ma he zani donga episode na kana se Israel te lehi le adang dang ho na hi chi assassinate bol ho agua dimanu akingai salo phalle angai salo pen lam kai len khat agu thima ga he do ti hovel hi lang sa na ga saiding in high school kana kai lai jong choitan BLT na asama bodo liberation tigers ama ho struggle hi kana vision kana study zin government ko ma demand khada piwin demand o kingai salo wale azing na ma thainam khalle hoilam khana train lampi anaki susen train accident aumin ai lawale hoilai munthupi khana petroleum ai lole petroleum center ham hoilai ham na ita important vital location la dunga bomb blast an homzin officer lien ta puima ngana hezin hiti chun hito banga het thailo na kap to na chet hiloi banga government ninga ma ita handle ha sata ong hi phalle government jong a movement hi ngai sa jam hi ti jong isi nom ve aban le emite su talks suspension of operation su ten talks ani jiu hi ka sei sin na bang soi pon itiham regular belo high school kana kai la ya ka classmate hatpa absent mun wal wala ka teacher pan why are you regularly irregular ati to bangin su to jong hi regularly irregular an hin tu chung in langa boina in to win bang talk si ma chaum ta pon ceasefire suspension of operation ki chaita ai banga ki renew dinga renew lo mai the ta hita ki khaile uncertainty tam daumin hito bang uncertainty a talks ki koi the hin nampi movement adinga ichange hin ding theding ham ti jong hi gel kham thing set han hin hito bang ho ale su talks ho facilitate fast kang chela bol ding ai lo le regular ta update san ding ai ichalo himi p10 panmun lenta kine hi ti hi ka sei nomin aban le to in idmanu ka sei kilwen
separate administration itiven hitian open in akitha jengin separate in administration in the form of UT with legislature sawal balwana chin ku kimi zo zomi paite mal lu sei ti to ma ko ise wale state ai lo wale UT boy hung ki pati lain in langa mi piten lampia kizui dom jiovin protest ne we want tele UT ten ai lo we want kukilen zolen ti hele chu thu chomia hiti lawa ai mi te hi we want tia separate administration mi media ngai hon jong EPS no mam ipi chen ham ti ki he thelo ki he zo lo jin saw wal wala iminula saw akichi omlo idimanula saw akichi omlo hiti hen idimanu hi ken ke level hi chi ai hi chi bolu te hi tin bolu te tiwang tia suggestion kapi ai lo wala hi chi bolu te ka ti nom bang om po na hin la thil hi kichi se thil na kichi che hi chi he kadimanu hi chi he hi chi ni bol pi deu he no other option ti to bang khanin ai le hi to bang no other option we want this and that's it in ti thin dewa hi yo i chan ham khana prepare in a hiu angai ji ala sin jo ka se to bangin thum po tin emite ilung put danu chele government ko ma thum po tin government ipi no ipi ta win te ama hon he na ve to doctor hegin in lekhabu zia a lekhabu min ke man ka he nai ti to ba ko government in he nai e hon thum po te thum po nu te government ipi in pi dom a he nai ti hi movement demand ki nei dan hi ji lo he ai ti ja he zo topic ande kan se pu be ni khong sa jen koi pakhat ve zola koi nom dem ni ve zola koi nom dem thum ve ge anop lo le happy helhing sangin heneng ka dei joy e hon jong helhing sangin heneng ka dei joy ti tuma ho state sangin UT ka dei joy ti du ham UT sangin state ka dei joy ti du ham ai lawale UT with legislature sangin Greater Mizoram ka dei joy ti du ham ai lawale Greater Mizoram sangin 6 schedule ka dei joy ti du ham ai lawle last na le territorial council ka dei joy ti du ham ai lawale last na le a kho poi e sante to chiang khom jing ta winge kyo Christian Kevin Christian jong na melmate ipyam bani chamdel delin chiang khom ta wo chiang khom ta winge in ti du ham na nangai pe lang khat hong ki bela lang khat doi ni ti du ham chi gelutin happy na chanu khat zo nei pi o happy na chanu khat zo nei pi o ti jeng di tam ai lo wale hi chi ka den heling ka den heling ai lo la ka nom poi heling hi ding he heling ai lo le heneng ti option lo heneng ideal heneng hi lo wale ka la lo de ti thei do ham na ti hi som cha in se de we ki pai